ଦେଇଥିଲେ ମୁଇଁ ବି ସେ କଥାଟା କହୁଛେ ଯେ ମନେ କରୁନ୍ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଦ୍ରୁମିଳା ଅସୁର ଯାଉଛେ ସେ ଦ୍ରୁମିଳା ଅସୁର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଗାଧୁଛେ ବିବସନ ହେଇକିରି ଯମୁନାରେ ସେତ୍କି ବେଲେ ତାର ରୂପ ଯୌବନକେ ଦେଖିକିରି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ସେନୁ ଆସିକିରି ତାହାକେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛେ ତ ଏଇଟାକେ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି କହମା ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗେ ବୋଲିକିରି ଆମର ବି ମହତି ଟିକେ ଆମକୁ ଅଡ଼ ଲାଗୁଛେ କହନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ କହିବା ସେଥିର ଯେ ଖସ ବାହାରୁଛେ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଳି ଭାଷା କହି ନା ପାରେ ଆରେ ଏଇ କହ ତୋର ଭାଇ କହ ଖାଣ୍ଟି କୋଶଳି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଦି ଚଲାଉଛେ ହୁଲ ହୁଲେ আর করতালি দিও রাবণী দাদা সে কৌদলা নে যে দুর্মিলা সুবলিক অসুরটি ଥିଲା তার মাননা হচ্ছে ইন্দুমতী দুষ্কর্ম কলা আরে মোর কলাকার হ্যাঁ কলাকার কেতে পড়িছি জানিছ কি নাই মাত্র 6 এই তোরবার কোস কହୁছে इथे लगे बहुत ज्ञान अर्जन दरकार रमणी है जगह नामर सम्बलपुरी भाषा थी मोर मार इजो नहीं करा वाला हवा की न होए तार पर यार बने कलाकार कहला